Chingre Hairano, Lakeshire, Vialo Bing. Tangkhul Catholic channel we YouTube hile. Aji 24th Sunday in the ordinary time we message ngana khwai login sa tune in sa da khle na thum sai corally Vivrana Somirano. Aji hi Zingkhai lungli Sunday Makada Khamate ne. Aji we pakre hi Sirak we lyric chapter 27 verses 30 and how poglaka 28 verse 7 and tangda kapasam pangi jine. Sirak we lyric hi apocrypha or deuterocanonical lyrics being wing a chili Zingkhai da itumwe Tangkhul Bible li aru river mazang rangai. Kala second reading hina itum na kajili sampang da kala laka Paul na Rome now being li ka PGT chapter 14 verse 7 to 9 and a pakwi ki ji ne. Aju ipau khamata hi Matthew chapter 18 verses 21 to 35. We ana maphyau khame rau akhawi janjam hi kapasam bhangra. Lagi siang sot now bing aria tami tran hili na thum na YouTube hila posai laka iji chak khalata na readings ping hi akashi pa hai laka pheita mi gi da khaleya phejithe gi da khaleya Chanpao ba hi rang na khawa chinal la khakhala chok mai la pai da phaninge pa khwi khai jang da la ya kha ithum manga wa mai wa chatwa khwai sausa legisha reshinau bing ajui pakre sirak wi lairi khi na itumli pau khamathali chu kristana pei jithegi gi tuipong bing hi mathalak ena hangmi hairasaye ajui first reading li tumli hangde khli na khikla laka prohoverena awi lukhamashan wi alungli itumwi khayon phyau khami mang maningla itumwi khayon khalang saikor malai chao malai ka hai thada itumla itumli khayon ka sa bingli phyau mi khwai sa phlungra the sirakna hangchi thele khlene sirakna hanga malung khawat kala sakshi wi ningphun ningrin hi vrena ning chailak ka hay otsakne kala morei ka phunga na chikatha otsak sai no wi khongnai pa na nali yon ka hai chi phyaumi holo chitha kha na seha sa da ka po chithran na wi morei la rivana phyaumi ra ta sirak na itumli hang machin de leya kala sirak na lai thada nga hane kachikitha mi na katei bingli malung khawat wi ningrin changlaka phyau khami pod lela kachikitha ana mikumo akhali lukhamashan machi thela akhlata wi more phyau mi khawai rivali pod lela chi khaya khwai nei chi chuwangai na sirak na hang machi na na wi mirin wi tanghau gi ji chimik shoji phaning khwilo kala yangshat hor haulo ngawata holo vre wi ning khami mayonda na wi khongnai nauli malungwat mok thuyalo kala mathei thang khamaya mang khama wi khawat ngak milo da achi hangmachin deleya legi chevre shinau bing kapi me sirak wi lai ri khi le shila ka haya kala tamkhui ka pai ka chung ga jang da khle lai rik na chi ithum la pak ngrum khwai sa serse ajui pau khama thali jishu na pechi thei da khle otsak chi ithumui otsak li mangatei mara da iwashit sange Peter na jishu li kaya kashi da ichinan li pyaumi rakhla dang hane calculating itumui wanga phyau khami leikashi ka chithai nga khami higitha hila katang ngawa sere hien dang da phyau mi shapa chiwi thilima phyau mirror mara ka chiwi ning phanin hi itumui otsak lake ka khang ko hila itumui wangwa limit leye itumui thangka mobile SMS akhli humor akha samphange chinna khi hangla jilaka if someone throws at you with a stone throw back flowers at him
if he throws stone at you for a second time, throw back flowers at him. But if he throws stone at you a third time, do not hesitate to throw back the flower pot. He humor ne joke lang saye kha hi itumwi acham aram chi hi thalake. Hien dang dawa itum khangchabra ju thile ma khangrimra gi chi hi itum saye. So where is the merit? Kha aji jishuna itumli vreshina wi mirin li phyaw khami wi phyaw khami ko ho hi ka chang ma vai rno da tamchi thai mit le ya. Ma phyaw khame raw wi chanjam li akhwa jina raw ba jili lemon kok mi khai je chanel ma go khi lemon ne talent thing thara ka ju khaladwa 10,000 silver or gold coins gi jini hi ta ji chamlak ka ya raw ba jina mirin pe the run ka shop ki gi ji lemon maning mane kha ji kok ta tha mi khai ne kha raw ba hi na awi achina khana tiao mai kha ali lemon jang da khlai ji ma phyaw mi ro thu da ji arau khang de bing na la yang ka la ka ai awi he ma cha thu ra da akhwali complain ra ka sai na ali dan di mi je le gi shev re shi naw bing phyaw khami gi ji hi sakla ka hai ot sak ne khumore na phyaw mi hai ra ji la la mara khaliwa chia pai la kan hang shok ne kachang khat uglung ai na phyaw khami gi ji hi sak me khar gi ji ne phyaw mi hai ra ji la ka amik ai na amik me yang khang rok nga han phoki gi ji ka sak kala kai ga hai khamashit ji masakhuli shit gi ji hi saklak ke chu wa ngai na aji hi itum na tuipong hi machu pai me khwai da ina tada tu khor aga khani tada hang ji thengai phyaw khami wi matang le first versional being itum phyaw mi phalungra Colossians chapter 3 verse 13 li ki hang Christian na thum li phyaw mi ka hai thada na thum akha aina kha phyaw mi phalungra ji ju wangan le shevre shibing maram ka ji ga thai na in ma phyaw mi mra ji sa la vrana itum li phyaw mi hai ra vrana vrali phyaw khami vrali shit ka sang mi na ga ji ju maram mang aina la phyaw khami hi itum vreshinaw bingwi ka sa khwa otsak nga sa nga yi ya ka khane sa da ma phyaw khami ma chi mi ka thai o mani ka ngathum da mlung mani ka phong share na malung khwat hi ka tha hi itum li itum khlatali sajla ka ya poison nei ma phyaw khami ko ho hi thur shi haye kala ma phyaw mi khrar mani ka phyaw mi pai sa la ma phyaw mi mara da ningai shi da khlai hi wi maram aina mi ka chung kha phasarin li kha ga za kha khanang shock kap da leya english li hili psychosomatic disorder do hoye chena ma phyaw khami hi manglarin li vrirawi so khami masam ka phangmang maning la phasarin li sajila ke ma phyaw khami wi wangai na ithumi nga jai li la ngaya shong ma pi wa khrar ma phakhuilak la phasali ka chot bp ka hi ki tha hi like kap te le da shit sange hi vrirawi khon ka shina chi sika maninga kha ithum na ma phyaw mi khangai uklung ku thuru wangai na te chi sikla hi ngahan yang pai ka ka thumali thada shila ga nei thum chu khwai wang da point bing hang ta mi da khale ne ka ka thumali marak khali ithum na phyaw mi hai salala mi pa jili ka thei tharan uglungli khreli ithumli sayon ka hai chi heng sa da ungjang la ka ithumna uglungli thada paning khung kho chi le fi chi chadam jili ithumna ina phyaw mi hai ra ji la ka hi thada uglung ra ga chali da khle hi iwi phyaw khumi hi maka shung thu ka da marak khali ning mong da ichi cha khala ta bichar ka salanga waye kha ning haklo phyaw khumi ko ho hi decision ne marak khali wa phyaw mi ra hai ra jai da malai haw ra ji la maning mane phyaw mi hai sala la ma malai khar nga waye kha nana phyaw mi ga ha ya ochot ji ma malai ra thu man da no wi phyaw khumi hi maka shung man ga ji la
มาพันิงให้เสก็จีกท่านเนอะเพียวขมีก็โหหิลีไม่นจุยก็ให้วิคิดคิดฮอลิโดขมาลีคัมเพร์ไซไม่จุยเดขมาจึกให้ทรันขมาจีไรให้สารละจุยดักก็จีสการจีไม่ชิมันมันเองดักสการจีเลยhowจีเดนวิไม่นจุยก็ให้ขมาจีไม่ไรเรื่องก็จีไม่นิ่งไรให้เลยก็ดักเลยฟีดักจีอีทุ่มมันมาไล่คาร์จีวิ feelings นี่จูว่าไงนักจังคัดขมาใครมั่งมันนิ่งเลยดักจีเลยมาชิมันก็สักเขาเสียจะเขาว่า very rally inner healing วิวังโปโลอยู่อุกลุงลีไรขมีจีมีโลดโปโลอินเดียมีก็ให้อดชดจีอีละพันิงแล้วก็อารมณ์อุกลุงมันก็เชลิขวายอารมณ์อีละพันิงแล้วก็ reconcile สักขวายก็จีฮิละขมีโลด very rally โซขมีโพสnow luck เอ็นะอีทุ่มเนี่ยพันิงคุยเสกจ้าเพียวขมีฮีจิงรีก็ให้วีอปองนะฮีมันมาไล่ให้ส make forgiveness your habit if peace be your desire เพียวขมีฮีนวีทังกจีดวีอาจำอารมณ์งสังสักโลมีรินลีจิงรีก็ให้นิงจังก็ค่ะคิววังก็เลยจีละก็มาเพียวขมีวีอดรมฮีรีดลักเกะบ่เพียวขมีอดรมฮีมาชิงริกให้เน่ข้อนั่นน่ะอุกลุงต้องติงดาเพียวขมีจิตรันนวีอุกลุงลีอดรมก็ฮะว่าขงว่าตาให้ทัดชิงริกให้สัมพังระนั่นน่ะจิงริกให้สัมกับพังจิทัดนั่นน่ะเพียวมีก็ให้มีบาจิละเรียาวโซขมีก็ละจิงริกให้นวีมังอาไอ้น่ะสัมพังระเรียนสมีเรื่องอีทุ่มลีเพียวมีกระเทยบริชีอวัยวะสักไว้อีทุ่มเสียสัจจิงเสก็เลยฮิกท้าอดสักฮิสัสเดนั่นทุ่มไซโคเรลีสลามซาลีจิงเรเฮรโนโควิด-19 เวนะตาดบัมโล stay safe stay healthy and have a nice day